in the light of day.
Good morning, good morning. It's great to be in the house of the Lord. Amen? Amen. It's great to be here this morning. Hallelujah. Oli oli o mātou loto le nei tae au. Ua mawhai ona tātou tui mafuta i le whale o le li. Tae au manuia i le sunga i le whawhianga inga fōmai i malwhalitua. Le tātou i kālisia. E me se foi a inga mo o mawhai ona malanga mai o tātou a wai whaatasi i le nei tae au. We also welcome families, friends who are watching our live stream service this morning. You can also visit us here in Los Alamitos if you are in the area and would like to worship in person. We welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ. Olea sotolu, olea sa tolu le nei le leni. Olona autul ne tae oli oli, rejoice. Rejoice is a time of joy, a time of being thankful for all that has been given to us, the promise of the Savior who has come, who is present, and who promises a return. I will read the scripture from the book of Isaiah 12, verses 2 to 6. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has become my salvation. With joy, you will draw water from the wells of salvation. In that day, you will say, give praise to the Lord. Proclaim his name. Make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted. Sing to the Lord, for he has done glorious things. Let this be known to all the world. Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among us, among you. Yol beso filfilia ni tae so mie yo tato loto, manganga le tapo inga le ni tae. Sing, rejoice, and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. So te walawa tu tato e kalesia manaya ni teimi, tu lai, whaarilo fia, rejoice, oli, whatalo whailo uso, ua lewa, ua le whailoai. Ia, ai me se whao tato uso malanga mai i sistete o le nei kolope. Ia, Manuel sauninga ni tae. Sisigio lima, ilea tua, siva mai fa'alanga, ni oe. Matima pese iona lima, sisigio lima, ilea tua, siva mai fa'alanga, rejoice and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. Let us sing this song of praise. Let us stand and sing together. Let us sing this song of praise. Let us stand and sing together. Rejoice, rejoice. Rejoice, he reigns forever. Rejoice, 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 he reigns forever. Rejoice, 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 he reigns forever. Rejoice, 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 he reigns forever. Pese, yo na
ibon ay maalala, maalala Sing, rejoice, and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. Sing, rejoice, and clap your hands to the Lord our God. He reigns forever. Let us sing this song of praises. Let us stand and sing together. Let us sing this song of praises. Let us sing this song together. Rejoice. Rejoice, rejoice, He reigns forever. Rejoice, 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 He reigns forever. Rejoice, 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 He reigns forever. Rejoice, 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 He reigns forever. He reigns forever, Lord. He reigns forever, Lord. He reigns forever, Lord. Hallelujah. He reigns forever. This starry night, a king is born in Bethlehem, and turning on is the light. God bless the highest danger ground. What can be found in the silent age? 400 years can He be found? A broken heart, a baby's cry, rejoice in the hallowed manger ground. Emmanuel, God incarnate, here to dwell. Emmanuel, praise His name, Here born to be a crown of thorns will pierce His brow.
Use me, Spirit of the living God, fall fresh on me. O te vivi atu I ate oele li I mololoto atoa. O te tata o atu fo I o wawenga uma. O te pese lava I o suafa. Esi. La tatou te talo, let us pray. Ana iai lava se isi atua e te tau iai la mātou wha atu e. Se manu o lona whale tāpua I mātou te lotu iai le nei tai ao. O le kumoni lava e le eise atua e sili malawo fio. Fita lai fo ilo walo Yesu Keriso o se meo iai se to lua posto tolu I lona I moa. E iai fatasi o ia mai lato uma. Le mele mātou tino atuai o peteli I nei. O le fio anga o lawo fio. Fall fresh upon us, Holy Spirit, so we get to be refreshed from the spring of eternal wisdom. In your name we pray. Amen. Matato amatale nei sauninga e pese o sangi lo fe pese. Joy to the world. Mata lele ie. O mato manatua ai le whaalinga nei loe I sea le malu malu. Se rafi o whilelei le mepa ia.
lātou apa au. Lua o apa au e ufi e o lātou mata nei te i ua ba ai le mamalu le tua ma whano ai. Lisi lua e te puni ai o lātou vae a wae ele elea. Me soli ai le ele ele. Ia lisi lua e lele ai ma whai ai lana ngā luenga. Ma whewala wala a wai e pa ia. E pa ia le li o au. Wa tumu fo i le langi ma le langi i lo pa ia ma le mamalu. Langona nālo i ai mātou i le nei vaenga o le sauninga. Mātou mai le ava ma le mi ngāo e te tawai. Watu la mātou wha atu e o la mātou wha aftai. La mātou wha manu ma le wha netanga i lau fio. Wa o mamalu lau fio. Wa e whaia mea sili mo i mātou. Mātou te fia ma oli ai le nei tai au. Mātou o mai e peo na mātou masani ai. Au le upumoni lava le nei. Na whai fōu e lau fio le nei tai au. Po le hafo i lava le mautinoa le tangata. I na plans mana mea tu i lalo. Le mele nei wa mātou mautinoa. Ana le se noa lau fio. Se manua le whataunuina o mātou whamoe moe ma uma. O telefoni atua o mātou whamoe moe ma whalangolango i ai. Lo mātou marolosi. Lo mātou wata mai. I mamoni o mātou tangofia. A le o mātou i loa lava e leise tua e sili ma lau fio. To pule fo e lau fio le nei tai au mātou ngofie. Ia tu suru el tino lo mātou fatasi. Nisi o lo o whai ngā ruenga malanga ma mau mai mai le motu. Pa pe foi nisi wa si tia atu isi stete o le nei atu utele o Amerika. Le o mātou nuti fatasi lo fale tāpua i le nei tai au mata ngofie. O le mele nā ua whaari fōma i eila o fio i ai mātou. O le mātou tatalo a fōlo whaari mai i ai mātou. O wane i o mātou whaia pe o na whaia i me ripa. O wane i whaama a o mātou loto i lo whetalai mai i ai mātou i winga ese o la o fio. I o lawa i le tātā o le pa au o le pepe i a mātou i loa ai le iai o la o fio le menei. Le manawa foi i mātou o le oke sene le i fausia i mātou. Na mātou i loa ai leo le nei upumoni. Lo i nei lau fio. Me te fina ngalo alofa i le tangata. Le salon tolu le nei o le eteveni. O lo fatalitali le lua ma le afa biliona kirisiano i le lalolangi au au. I le whanau mai o le pepefo. Mātou manutua i le ngā luenga whamisionale e Iohane le Papatiso. O le leo le alanga i le vao teuteuia le ala o le li. Tolu ele nei o sa o mātou whalongolongo pe i lona leo. Au te pena e loa nganga pa ia o mātou loto te tuatasi. E whauru fale le pepe re kirisi masi o ilumanai i mātou. O maia i ai mātou le nei loto mawalalo. Mātou te talia ai le whaali fō mai o loa nganga pa ia i au wala ese. Ia mala mātou ngā luenga o lo whengai ma le nā whaali o lau fio. As we gather here today, we're mindful that this order of worship was gifted by the missionaries to our ancestors in the 1800s. We continue to use it as we immigrate to this country, the land of Hollywood where things change. The glitter falls heavy upon us and tucks us. And as we meditate on this structure of old, we are mindful that though these structures are old, but we get to say it's familiar to us, and that's why it's like a comfortable blanket that we hang on to.
It has gifted our ancestors with warmth. It has given them direction, and it has emboldened them to come to these United States and set up the Samoan church as we know. We are challenged by everything that surrounds us. And just as you have worked through the prophets of old, the charge is upon us to renew these old dry bones, as the prophet Ezekiel witnessed on the battlefield. Through the work of your Spirit, in addition to our efforts, we pray that you bring about life in our community. O mātou te talo le li e na ia iaile nganga pa i o lau fio. Le nei vai tau o mātou mafuta ma feofo fotai o le tasi i le isi. Mātou feofo foai me alofa tupe, me alofa tāleni, me se fo I me alofa taimi. O le mātou te talo le li i ao ngai me uma, e langai lo walofa. Tuto tasi, na whaia e la o fio re tongi ola mo I mātou, a o mātou wanga salapea. Le ta ape ma le salalau lo nuu malau e kalesia I le neiva yaso, tātou malau fio e manui ai me uma mātou te whaia. Mātou talo fo I e lau wha manuianga malau wha mawhanwhananga, ia I la tō lo whengai ma whanoa noanga I neiva I tau fia fia. Ono mafutanga o le petia o no leoti. Wha maise o aolofa I ai lātou wha noa noa. I wha manuia fo I ai mātou o lo tutoe. If we have but one request, it is this: that we are given the boldness and the courage and the honesty to forensically examine your presence in the world, through the institutions that we're part of, through the educational system that dispenses knowledge to our people, the work that we do, the jobs that we're a part of, that we get to see you in all of the structures. And to the extent that we get to modify it according to your will, to the extent that we get to say and have an impact on these institutions, it is our prayer that you give us the courage to do so, at the risk of our lives, at the risk of our thoughts, at the risk of our individual philosophies. We ask that you do that this week for us, as we continue to examine your will and your call upon our individual lives. Yo nala mātou te talo whai tele leli I. E tofu I mātou ma meolo mātou na nofo ai, teito tasi. Le ngata ia I mātou le nei au lotu. Ai whapefo I lātou lo lotu mai o wala ese I le teimi nei malua. O le mātou te talo leli I e whawheiloa I e lau fio, te talo lilo te to tasi al tangata. Ne ngoto I fwai I ai mātou le nei mauti noa, e te whina ngalo whatasi mal tangata. A maufu I steimi o ngā tūsai o mātou loto mal whina ngalo lau fio. Yo na vea e leo le nei lalorangi, ma me e whai ai lo whina ngalo, e pei una whai ai le langi. Nā te talo ma leo lenga la tu suafo Yesu Kiriso lo mātou li'i ma lo mātou whaola. Lo mātou ole ma wala awa tuai. Amen. Oh
tātou te whaawau pese o te ina i tātou le special choir. Le upu fia. Atu ilu mo la o fio. Se etalia mai e whapaia. E whatutumu mea o lato whangao ngao. Ono la o fio ma lau fe au ilmene. We give you our tithes and offerings, and more important, we give you our hearts, that you may come and dwell in it. In Jesus' name we pray. Amen.
whiwha le tua la tātou whaita wina. E pungali a lukon ta upo e tolu. Matan tātou whaita au whana whanofoa I mat wha upo e fitu. Wha po mai wha upo spuma le fitu. Luka e tolu wha upo e fitu, il sfu fitu la tātou whaita au whana whanofoa I ele ngan Samoa. Our reading this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 3. We'll be reading responsively in Psalm 1, verses 7 to 17, while you follow along in your bulletins. O whaiatu ia le motu o tangata e na o mai e baptisoina e ia. Whanau ngata whaai e. O ia na whaali atu ia te o tō e sosola ese I le to asa atali. Ia o tō fōai I fōi a tāu na Samoa. Ai a o tō te whaka I fōi o tō roto. O Abrahamo, o ia o na kātou te mā. A mā o na whai atu ia tō tō. E whai ala e tō na whātu ina mai le maa ni whānau a Abrahamo. Ko loo tu nei fo'i le matau I te fu'i o la au. Ko la au ma fo'i e le fua mai fua le lei. E taia malafoina I le afi. Mo tini mai mo tu tātai a teia. Sa o te mea mato te mai. O tali atu o ia I ate I latou. O tangata e lua ona ofu tino I avane I ate I le aisa na ofu. O le o I ate ia me ai. E whape fo'i o na whai. Mo mai o te tātai a fōai I pati sina. O whape mai a teia. Le awa oe. Se a se mea mato te whai. Whape atu lea o ia I ate I latou. Aua tau te ao whasili I mea o whatunuina mai I ate o tau. Mo tini mai o te tātai a teia. A mato fōi se a se mea mato te whai. Na whape atu lea o ia a te lato. Aua tau te whasawai se tasi. Aua tau te tuai fua se tasi. I o tau tali while mui o tau taui. Au whatalitali le nu. Ma mana tunatu malava I o latou loto I a Ioane. Po o ia o le keriso. Mo tali atu Ioane a te lato uma. Mo whape atu. O au ne le baptiso atu I ate o toi le mai. Au le mani mai. Si o le a tau. I le a maa au na tutara ni roa o na sopai. O ia lama na te baptiso I ate o toi le maa pai a mani afi. Ma whaupusifu malfitu. O i rona au na nasu. E whaamamai I ia na mawhatu ngā saito. E whaapotu po I ia le saito I rona whai saito. Ai susuina le o toto sa saito le afi e le mga siria. Ia te le maile atu e ala tātou whaitau ma whaalongolongo I upo a nā whiunga pa ia. Tumo atu pe I a te iala na lava vi inga. E ale tu lava. Ia o te latu whaafitai la tātou e kalesia o na o ngā ruenga o le lava yaso o mawai. La tātou banquet I Eskolua e peo na tofaina e le komiti. Fionga te te whono malanga lau lau. Christmas luncheon at Andy's place I Leso Falele. The fellowship of the worship team. If I before le mafutanga tina I bo na bo. Mo te le atuaila o whaafitai la tātou kalesia ma lulu e le ni vai tau. Ia le tae ai fo I o tō ngā ruenga. Ma whainga ai o tō whale whainga ruenga. O lo o whatau sunui nei vai tau. Ia le ngata fo I lea I o au tō fisota inga whale ainga. Ainga lata mai ma ainga poto poto. Pero le mea o mai tau wina. Le tā ua o small circles. Mantu ina il whetalai ngā le li ina whai le whawhine le vai eli sukala.
E o mele teimi e le tu e tāpua i e tangata i le tua i Jerusalema po le maunga i Kerisoma. Ia o e tāpua i le tua tāpua i le pumomo o le nganga mal whamaoni. Fita laifo i le li o se meo i aise to lua po sto tolu i loku i ngoa. I o te iai whatasi mau. Le pe o catch on i le lalolangi fita lenga ru tātou li. Ia ua lua afe nei tau sanga talu na tu. Talo i le ia o ngā pēa le nei vai tau, a mesi tātou o nofo i Amerika. Tu whamanatu mai e le lofanga le leiwinga ese o le tua i le nei atunu. E wā tu tele o isi atunu o lalolangi e le o whapeina o na file mu. E malonga lulue. O le launga i le suafa o le tua te maa, le alo ma le nganga pa ia. Tusi lena tātou whaita wina o lo ma manu wai le pese i e le o fia Ioane le Baptiso. Le whangali a mātaio o lo o whaitonu lava le upu le a Ioane le Baptiso i Sferseo. Whamai o tōu whanau a ngata whe ai. Ia, uma tātou tala noa i le ngata mua lava le ngata nana i e whatoanga. Ia whasolo mai eila ia i ngata uongo ia na atia le whanau ngā Israelu i na uanga sala. Ma le ngata apa me mea na whatu e mose i o ngā tutonu o le tō ngala wapi. Ma le whatonunga na whaitangata au tia oi le ngata uongo. Na o lo te palawa i lunga i le mea o lo iai le ngata apa me mea. O na whaolaina leo oi. Ia sauwhela ia, whasosoani mai ia le li i ma whamai alesi i tia au i lunga. Pese i o ia o whai ma ngata apa me mea. E ola ai le whanau ngā Israelu. I ona fo i tupula. Ia leo whaitau atu le tusi le nei, whamai e o atu whareseo. E o atu tangata e Baptiso i Ioane. A lafo e Ioane le upule whamai o tau o whanau. A ngata whe ai. Ia ona tātou, we have to pause. When someone characterizes who you are categorically as vipers, serpents, it gives you pause. Ngata whe ai. Whamaila i ane, oi ena whai atu i ate o tō te sōsola ese mai le tō asā o le atua. Upuna o le tō asā e ma whai ona sui le upuami o tonu. The wrath of God can be substituted with justice of God. O wa lava nei manatu o tō. O lo tō wheso ta inga ma apel amo e sao oi o tō. Le ai. O le ami o tonu o le tua, o le mea e lulu e oe. O le mea le nae sele oe. Le ma whai lava o na alo ese mai se isi le toa sa. / ami o tonu o le tua. O tō lai o ngata. E pe e iei alo lato manatu nā. E pe e whalango lango lava i lo lato whai ia ma apera amo. O le tangata na amataina le whatuatuanga. E o mai la tangata i o mai a whapea. I think the term is called entitled. If you look at the bank that I was working at, when I first started, there were some people that were walking around the campus. And I couldn't figure out what they do. So after spending some years there, I finally asked the question, what does Charles do? And he said, well, his uncle started the bank. So he's just here collecting his payroll and paycheck, but, it's the entitlement mentality.
Those are the vipers that John the Baptist was railing against. He was looking at the Pharisees and said, "You broods of vipers, who told you that you can get away from God's justice? What you sow is what you reap." And don't think because you're part of the Abrahamic tradition that somehow God's justice will not reach you. You cannot escape God's justice. In fact, if you think that you're part of the Abrahamic tradition and that saves you, I'm telling you that God can birth from these stones heirs of the kingdom. E mawhai lava I le atua na whanau mai nei maa ma nei ala. Whanau Abraham. E leo nge tangata le atua. Ia. Ese lava le vala aua le atua ia Ioane. O ne ngalo. That's what I would tell tala noa I ilunta mao sakalia. And how he won the lottery. Alu e whamu mea manongi il mesira na pa ia I loa I ia le whaalinga. E whanau mai ala le tama lea. Pa aia iai e sakalia. Manatu sakalia atonu e se teimi e solo a ima ia ia te ia le no foa. A pangalea. Walu le tama I le vao. Ofu le fufuru ka mela. Olana tau mafafo I do se e keisi. Ma le meli vau e leni mea e te tau na whai e lefo se whale sa ai alu malo ai le vau. Te manatu disappointed lava sa ka ria lo Natali I lea. E se a, o le muli nele manatu a ia. Mena sau e fo I ona tua a. And ia wha le fina ngalo le atu. E se alfina ngalo le tua, e se manatu le tama. Na whao ngae le tua Ioane le baptiso. E teu wai le ala mo le fiu mai o Mesia. Iwa mai la tangata e whalongo I le whiaua Ioane le baptiso. O ne sala mole o tangata ma o baptiso ina I lato, o ne whamai le lato tala. Now what? Le ala mea mātou e whailewa mātou whalongo atu I le amiotono o le atua, ma le lofa o le atua le tangata, ma lona fina ngalo ia maua o mai tangata le tala lei. Le fo mātou wa ai atu e ese le whalesa a oe, nei lo le whalesa masani e mātou, whalesa taunga tā. Whalesa ave I ei tau langa wha ai tete. O nea nei lala mātou me whai. Ino whatu la io Ioane, manatu mumu. Io tō wala rofa. A luo ofu, ave lesi ofu, I tangata lesi ofu. A te leo mea ai, ave se inati mo I lato e leini mea ai. But remember one night on the fight, if you're taking notes, if you're looking for steps on how to become prepared for the coming of Christ, that's the first thing. You've got to have compassion. You have to cultivate generosity. And it can't just be something that you check off a list. Yes, I understand the two coats and then you give your second coat to one who doesn't have a coat. But everybody here in America has a coat. So you've got to find ways to abstract compassion and generosity. In fact, I've noticed something different about our culture here in the States. If you don't want to look bad, you don't want to take charity. Avatu se ofu e luaio ofu I le tangata e whengatai hai o na talia. Ai se a langa e, I think o le mele na Amerika, le ethos na Amerika. You have to find ways to be generous. In this society that does not receive generosity well. I think so it can't just be all at the material level. You have to abstract it.
Generosity, how are you generous? How are you given? There's the deacons and I were talking last week about this podcast that we're thinking about. That whole thing is generosity. We've got to find space where people can talk out their issues. And we have to be generous enough to create a space where those talks land and are allowed to breathe. So pe mo mo na fai atu I Ioane Baptista I tangata. Fetausiai angalelei. Ave le ofu I tangata ele se ofu. No lua fa mai ia Ioane, you have to be honest. Fa maoni. Watu nela ia tangata au la fonga. Ma fai atu lelei. Ai mato. O ani fua o le salamo e mwhena mātou fua ina. Whameleo le li, o tō whamaoni o tō ngā luenga. O wa tō te ao whaasili le la fonga a Roma. Me sa masani e ao la fonga a whai mai I le Roma. Ia mai ta I se furu o le tangata. Ia no maila I ao la fonga whai tangata. Ia se futasi le tātou la fonga le netau sanga. O na maila I ao le se futasi le tangata ave le se furu o Roma. Ia atu le tasi I lana tanga. Mele li I whamaoni o tō ngā ruenga o tū te whaia nā mea. A whamai a Roma e se furu le taulanga, a ole se furu. A whamai e se furu lima, a ole se furu lima. So whamaoni o tō ngā ruenga. As I was reflecting on this, ai ape a whai e te whai ngā ruenga is an industry ele o whamaoni. What if you're honest, but you're working for a dishonest industry? Well, I think John is saying that you have to be honest at all the levels. Tanga I foi, o I latou ia na whaia moli ngao. Na whamaoni lawa I latou ngā ruenga. Whaile wig, whaile sosi, tu whangu. Ia, alea saule ele tise. Alea saule ele tise. So, le industry lava le nei o le whai moli ngao. Ua o mai le teimi e leto e mawhai ei o na whamao nia le na industry. Le se e ale commerce o lo iai. Po le ala wala le whamaoni o le tangata e usu le tae o lana ngā luenga whai mori ngāo. Ia le a ua toso le whala. O se le fina ngalo o le economy, ma le atua, ma. So e tauna le ngata whamaoni oe, a te tauwhoina e fesili le industry nai ai oe. Po o whamaoni e o na tātou whaia. O la tātou whaatufunganga. O leo toe iaini newspaper. A leo te mana tueina a lesu iti a kono na lotu mai a tātou. O ia na vilia le press telegram a tātou I. Au mai pepa te teleo na rola ila I o le newspaper whai e le ink. Na o leo tama pasi I le city. Ia ule toe whai al mena. Whamaoni ati a kono, usu tai au uma. At the expense of onto lua malana whanau. A pangalea. Sa whamaoni is industry e leo whamaoni. Wa ngalo ia I lato, la lato whatufunganga ma la lato nafa. O le tau o tala, tau sao tala. E ma tau o tala e whetaui. Ma le soifua ma le tapilinga o le lalorangi. Ia ma le group muli lea na o atu I le lii. Whamai o fita. Tangata tau. O atu whaalongo I le launga Ioane Baptista o na salamole o I lato. No fisini fole a Ioane ala mato. Le ala mato me fai. Ia fatu leo Ioane. O atu te sawa. E ate o tō le mālosi o le pelu. E paha o tō.
O lava ne whaongaina se se le pao. E mai le mai e nisi tupe ma nisi tutongi. In fact, at the tawana to satisfy o to tutongi. File mu o to tutongi o tutongi o to. In other words, live beneath your means. That's a sign of repentance. That's a sign of preparing your heart for the coming of the baby Christ. It's this whole notion of be satisfied with what you have. Ia nei mea umai whesa o tai. A e alofa, maoni, maloto malie. Ia mawhailawa na tafe atu nā tō whamanino. E su wai so se tū lava o lo soifua ma lo o langa i neva yaso. O lo te talo ia maua o mai tātou nā whamanuianga mai le tua. Awal sa wā, so ia tau teita, ia o tau fifi le mui au tau tutongi. Whatu tuai o na whamalie o tau manao. O tala lea i oane na whai fita fita. Wafo o fita fita. E manao lo lava e. Whai le me whai loa. Aia ia le malo si o le pelo. O le sila mea tātou te vai iei i le tapenanga lea i oane. O le tapena i oane le share o le ofu. A sau le li ave i lunga i le si level. Mana tua le tala le li. Whamai a fesili mai i a te oe i lo ofu. Avatu Yemen oftele. So if you look at this pattern, John is just here to prepare the way. It's to prep people up for this coming of Christ. Because it's not going to be a cakewalk. See, if you don't start with generosity, you cannot take it to the next level when Jesus gets here. If you're just satisfied with this thing that John talked about, if you're not even at that level, you won't be able to take it to the next level. And likewise with the soldiers. Jesus said, if he asks you to go with him a mile, go with him too. Uto mo mai le seti ina i Ioane le papatiso le fio mai le li. Mena tato te fia ai. O lo tapena e Ioane le Baptiso le soifua o le tangata. Ia, awale fio mai o Mesia. Ia, final thoughts. John's role is different from Christ. John baptized with water, Christ with Holy Spirit and fire. Fire burns, so a lot of the chaff will be destroyed. Mana ia le image muli lava nā tātou whitawina. Whamaile vangalia luka o loo tū le li I malana asu. It's the winnowing fork. E asu e le saito. Na tongi le ilua. Pa u le saito mamafa. A le lea leo taota. Whamaila ia Ioane, o le mele nā o lo whaia e ke riso. O te le whaia le mele nā a whaia e ke riso. A una no te pena. Ia o ke riso e sao matu ese le saito. Tu I whale saito. Ia susunu leo taota I le afi. Ia, o nai upuro lua nā e mori atu e fo I le message mo tātou le neva yasu. A tātou ta ape masala lau I a tātou ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaiteto tasi. Ia maua o mai tātou le whaali a lau tu. Whaongaina fo ele tua lau soifua mo tātou teimi. E whaau te le inailo na finangalo a tātou iai le neilo langi. Ia, fifia I tau manga fo ele. Never yaso whatoa uma. Te matuaina le tala a fili na whaile. Worship Center for mai, tamati na e whinga taon a watu se me alofa mo urua because you have everything. Society ane e tātou, we're part of the elite throughout the globe.
Te le lofo I po feo le lalolangi le nai te whalongolongo mai le launga le nei. But think about this. E whawhewheo na tātou whai mea lofa I le tua e ona uma me uma. E peo mele le whamai whili. We know Tamata, you have everything, so. E te lola tō mea mo whalelei mo ma ua. Worship team, o tō uma fo I lava. O le ave o tō loto mo le tua malona fina ngalo. See, this is how God built us. God built us very strong, very independent. God built us with free will, and God does not have that. So le tali o le fesini e whawhewna e ave le mea lofa I le tua. Le ase mea lofa e te tau ma le tua. Le tua e ana mea uma. E ana le sosia ma le tamau ai. O le tali na, o lo loto. Le angai o ai le tua e le mawhaia le loto le tangata. Na whau maa losi whapena e le tua I tātou. Ona o lona lofa. Ona o lona lofa I le tangata. E li mana o ia e tongi le moa e ta ofi le afa. E li mana o ia I a whai le tangata I lona whaatusa. Ona ngata ai lea. Leina whai lava le tangata I tutusa ma le tua. Ai ona o lona lava loto. O lona lava. Mana ona sola ese mai ai o ia me le finangalo o le tua. Nā ngā sala ai o ia mai le amatanga. Yo lea la tātou te whapea ai. Te talo I au ngā tāpu inga e whai e tātou. O tātou mawhutanga I tutonu o lana I kalesia ma small circles. E tue whamanatu mai e tātou le lofo le tua mo tangata. Ia I manuia tele I a tau plasanga I le neva yaso. Ia manuia fo ena I o tātou uso o whalongolongo mai. Mātou tanoa ma le mamatu te akono. Nai te akono o lo mafofowina le melea le podcast. Ma wei fo lalo la manatu. O le tosanga fou le whapetu le tuai le podcast ale nei fo I vaenga o lo tātou. Atu nuku o ne e iei pe lava lo lātou I loa. O second Samoans here e le ngan Samoa. E pe lava lo lātou I loa. E te le lava se sao ai tātou ia I tutonu e kalesia Samoa. I le diaspora Samoa o te ape masalalau. O lo sengi mai lotu Samoa I Amerika. Nau au fo iai. O ai fo I le teira ma o Mautinoa. A whai a vale tu lima I tātou le tupulanga lea. E o me te me te whea I tātou tofi. Me leo tāu sanga atuai I tātou whinga ruenga I nei te talo. Te talo I le tua e mai e le tua, le poto, le malosi foi. Ke tātou te whaau wau ai le tātou ngā ruenga. I nei foi vai tau. Ia la whai un tātou sauninga le pese o saunia le ufu pese. Oh, holy night. My dear Savior's birth. Oh, may the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world.
end of our worship. And now it's time to go out into the world and live our lives as you wish. We ask that you give us the courage, the boldness, the fortitude, so when we are pressed out in the open, we point to you and say, God is good. O mātou o i le si ui o le mātou tapo inga. Mātou whanongolongo fo i o angiangi le nganga o lau fio i o mātou mauri te tutasi. O mātou tatalo le li i e peo le fatu e pa ui le o mātou loto. E tupu maola i a fua mai ni fua e te tau ma lau fio. Le mātou tuhua. Ia tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou li faola. Le lofa muti vale o le atua le tama. E man mafutanga le motusia maloa nganga pa ia. Lunga le ia mātou malau whanau fatutua i le lorangi. Nei se i o le whakapau lawa.